Hadin ka jingla jong kisamla ka raj mathan Haribhoi district ban pas bha ki kerdan pule baper ki ba kentup yak embos bat ka CBSE ka kenhun jong kisamla yak balatip kerteng kum ka raj mathan Youth Forum and Cultural Association kala pen ku burom ki khat nyongut kisamla pule ka than ki balawan syakmat ha ki jing pule jong ki ya kene ka program lapan long ha kesing sajan jong ka tayo balala kata ha arpu khandai terik urisau arajar arpu hak baye kiti kisamla lala aban ai daga sernot daga penbut de daga song pisah kum kejing kersian ni kejing don kam jongki ban beteng ni kejing pule jongki sekiwe kiceka namar kumba kalong hi ketika thain kampat don ni kiceka pule nak bentagi kerdan pule ki bakam he saya ini thapti pagi por kita ngeliat menteri ko ini mai biya nongkong nani behe ko haga porak Burung agadong than mathan jungi master vision song ngikon samla jumbalan kenang pakai program jungi kalong ko bisongsit nantangi master rio itongay kasing ko pangingrang punya tiplan idero menteri yang kaki SDFC ibarat nalor ka jing don jong kinong ilam ketika kenhun bat kinong yo priang ya ketika jing pen kuburom la sakilang daw samla Ferdinand Kharkamni ubri presiden jong seng KSU North Khasils District Unit kumkongsan haka jing don lang jong ba Louis Star lengdo ubri presiden keseng F KJGP North Khasils District uba Marcus Martin ubri presiden jong seng HNYF Northern Region kikmi kikpa jong kita samla pule ki blasha pen kuburom bat kiwe-kiwe graduate dan pendak PhD kajian di start tentang kalau sipole ba nimla ban yenujo lada dia shoot jabing ban kibri ko wan baba kang di belong extra kendiat bang inyo ya kita ki privilege ki jugi habang idon kum kita kirulum tirulum kidai ki bicak benre nangi hapo pajela jugi lagi lokino nuru hari kita kirulum bagi nawan hi pat ngingai pat ngidi bertip ru bagi nawan na kasnong thau ka badam jinjar ha jinang bertip ha jinang ajustam te kumun ai bersih lebih ikon samlang kanyongut nadu ka SLC HSLC bat kunjuru ya ki graduate bat masuk ai pleru mendai ladon ki peladak ya ka master apo jong ka MBA ngidon kawe ka award ka bagi na sedang mentau sedang hadin saus nem ye kata kadai ka award Father Silvanus Silindo lali gila khot mengi khot Father Ski kadika academic mashra award ka bagi sedang ban sotu ya ka jindon kam jong ikon samla bat habagi ong mene ba saus nem chwangi kamyo shu handai layo ban sedang dia sesek menta kelontang nementa habangi khot yang di samla pule ki beladap shisha yang pule limla ban benbet benbiang iki daki bangi ai ya kecirap lailong tang ko ahajar la hajaru bakin pedap ya ka baik kelas ketuki te gani ka award menta ni ai tat ya u bakhash le ka thanjo pi si dan baik thayal u badan hok munyo ka kerteng ban u la pau ya ka thain riboi ka chui bat haju poru kadai lembaga blessing jumu bang iyo bersama hadu shispa sautli ki kita ki awak nam kita ki sampun samla pule ko riboi bijuni te next kamru kindon ki ba mai first stage ko juki ni secondu ha kane ka awak ka ban salong pat usna mo bonwan ka bangila man ai pat shaki ba next kamru ba kini ki ba lapdep pendap ya ka SSLC pat HSLC ru kinile khamha shu ba kin kunjo alam kumlayo mene bayar akti laimut kimlayo license ganti te phiru bisapoi lang kata ka license ganti mlamatip yo kudon kamasao kawasan ru pendap ya ki PhD ki topi malana ka government ka jongi ka nangle kumne te nagalem jongi kum beseng ni nawar bahak stem arhaja khapra banaglem jo beseng ngelalom sia ka program nagaleng jo beseng
namun taki kun samla ki jongi ki bala pendep ki graduation ki bala pendep ki degree ki boper baki nangla ban seng ya ki jong ki kejap ya ki seng tungkam ya ki kam ki jom ki kata ba de ke ba nagaleng jong seng ki kala yat sakmat ba menindung ina sedep ki karali nam taka unun problem fokus ke jongi kata de ke ba na kuat paseu ki ha kane kasih pemerintahan, buat ngang so benar, bangan air ke ikut bok kriang nam tak jing pulih ke jompi nang nesakmat, buat pinang la sisu, banang ya sakmat sekarang nam tak jing pulih ke jompi boper, lesi la benam, buat minden sepang banago, nang ada jompi lagi noikai, ila dem isu, ila dem musewangi, buat dan tadi bala dem bayo kumpi SI no bayo kam dengan so nam bahan te ngam kwa ba ngam hun nagaleng jonga kumnong ilam ba video tang kakam kulit SI ngakwa long ki doktor ki engineer ba ki IAS ki RPS ba kunta takter kata kale ba nagaleng jonga kumnong ilam ngakwa ki kun samla jong keleka dong kahan jong karan uthan kisah malang baru ni jung sakno ha babon kiliang ni ilong tang kisah kiri jogi ngani ban yagran namta hagashimat rai punsen ni ju yagran namta gari bo jai punre habang yagran nya katmai jong kajilong do nadu ipon mucho kimi kaba habis sedang bertahu ya kan, senang bertahu. Kita yang beliau, kita yang kita thai. Lembaga JLT cuci lakau apun yang apa diberi. Adit bagi lakau apun yang apa diberi. Kisah ai sahabat kita kecil start, kita kan temui juga kecil start. Kacik apule, kumno benai yang kecil apule, menbeliau kecil apule, menpak yang kikun semua syaki senang bertahu kita pero. Banyak umpet, habis dia berkejinan cista. Dia berpipat benda, kikun sama, ki berawan cepat. Hai gerak boleh berperu. Pimdai pan ailat, yang kina wasisni, ki bermanrung hakat celah kejugi, gari kebik jugi, begilong terai. Bagi sejarah lagi buat sejarah tentang hai gerak berperu. Kumbai ba, luistar menai lakren. Ngiron kami ki IPS, ngiron kami ki IAS, ngiron kami ki engineer, ngiron kami ki doktor. Kali kita kali kita jadi ni eksan, nak kapor siapa pun, nak kau kapor siapa kapor. Ni yang nanti ni hagi jing, ni yang nanti jing tu ku yaki, yaki jing pegang di bawah apa? Nama paling kita awasi pun yaki jing kami cuma tentang maka boleh kan, dah le, hagai yang kami jam. Bat kejilong terai, haka kedua siap, kejilong terai, habro kita kat kampung jam. Kaki isu, kini keseng ke belakang, kepala dawa ya kau kejumpi ikut sama, hamtam kena tujuh, lesai lalu tolong officer ni, pikir mau ba, karena serbusan polisi ketika isu juga ke isu haka porbangi dan dia lalu juga ke isu kepor. Ka education polisi ketika isu juga ke isu kaba ya kan tek kertam namta ki perdo persna nisha keno bagi nisha kento haki license nem haki perkal parti bagi ni kita perlu persna andri tonteu pada kini ikut semaju di pasyak keno bagi ni corona kajai perlu juga tercatat belum